Pherangke abitung atum pen iskulahem kahumri dam. Kedam tang mati jonga cekloni phaisir cap arni. Pherangke abitung atum chingrum si iskulahem kahumri dam padopon. Bangso kahumri ponang kok atheke penang an a school ke lockdown included aphi setame lothan bang atheke teacher atum sai chedam dedat se assistant teacher aphan si padam rong titi lapen iskulahem aphan ke panong kaching thur amo kelele do lapen school building ta kaheno Montir sole asap jabdon veranta iskulahem arlo osomar pen than bangatum loketari ji akesong bu alam highway arjulang si koan ahok ma bukachini ji aphan humri pondo lapuson kahumri pono hut penang an lo than bangatum akidok akesong alam tame nang than pachini don alang litum penang ke than dona tengke kemesen Barpi barso ahem kabi penajo osomar lapen lothan bangatum penang un kaseksak chetong ponang dolo lapen lothan bangatum aphan BNO anparta vaccination program along arpu ke patang pon ke kechok che thetan pusi alang ditum pen nang pachini don atheke lahai hui asai le paklem rong pulutang te osomara tum aphan kosom si loke thanji apor kedopo lapen kosom si loke thanji aphan apor khachipi thekpo Loke tek hello khai amoy arbu lasi loke tek ke akenang sot pinau bonta sarkar a school athan bang atum ke apura teng pen lapen ke thanji aning hangseta lo than siplong le lasi jongsi lo le than pamenang ji pulutang te than bang atum aphan BLO corona vaccination program highway asai anparta election duty lapen akapre kapre asai along lo than bang atum aphan patang te det asonte mepar jipusi tarkong Limjir LP School a headmaster hinpen achunengri padapon BJP sarkara tumke Congress sarkara ahut kipipon a scheme ke otte lasi school a hemalong ke lahi political alam pavidet pen prabjin pen ke batang ponjia phanta alang litumpen sodak pen ke hang padapon lapen ke contractor atum sai ke claim kesai oi ong ajoi dei lapen alia phan kiri rong ajok methang school also maratum laihi ali chu en pondong le detlo lasi lapuson dopen mute avedat si kimelo bosi alang le tumpen pachini pon lasi council ke chari ke thek dingatum anporta education em lapen arpu ke dotum eskola hem homri damasonte mesenji puta chuneng ripon aprangsi News7 Northeast kelang ara tumphana tum fan suri kartom pi pajorik lo niltom akemang ke lahelo News7 Northeast pen ke nang tuang phan atok ano pope kaching thur the dadim nage paklang pon pen kadog ave lapuson rada phan kapachuni kang tung ai hoi lam sini tum bor ipon bomlo si non ka bor ipon ang bong pen pini le thot nang tum phan ka paklang pon ji abang ke la hello la 24 nong devani constituency la tarkong limjir LP school la ke dak bornierja ahawar long si doiklo pen ladak pen nil tum nang kahumri pen nil tum phan headmaster ahin pen nil tum phan nang thandun nang pachini tu na tengke ladak school buildings tame henopin lo walai hoi sitame inghang iklab lo lapen an part ame alangli je ke damtang aning kana por sitame JE tum pen cheng lo alang na tum phan person hang si palang iklo lapen application na hoi sitame council ke the ke ding ke charia tum phan education department atum sitame pi paje pon iklo polo debon sitame labang so alam bang anutin ayam asiam tum sitame lapen department atum sitame initiative chi enwang wedat lapuson se alang lihin pen than pachini du ni lo lasi non ladak bi khe ko akenang ke la hen lo elatum theklong la syntax hai ho sitame labang so syntax la po an kang dai je usumara tum sitame chiphoun lasi lapuson a syntax leputang te lat ke kopia phanma labang ke isi arjudam me po athe isi syntax jong si bohai ji ba pang ni ji liputang te ke kom nai sita akang tui phut proxy an bak do nang ji te bon tame labang ke 3 phut lapuson an ba an choji ba sari phut an ba an choji lasi labang so syntax pen an leputang te labang ke dor plup alang skur hemalong an ke pele lapun edeji pipot ma leputang te labang so syntax tong ke pang pen tang alang apresar bang ke kadoka we school hemalong an bang ke pale lapun edeji pusi ni tom penta chini pon la penan parta me nili na paklang pon thukang tung la pu camera person phachuni ri kang tung la pu
tom toilet hai hoi sitame dolo lasi labang so toilet ki kim sitame bi pik khangjang lapen an part ame la puson si materials mokha kimi par pida pena joksi ka do ka we non la he no thai khangjang lo lapen la puson ka he no thai pen la puson ne tom kachini dam bang ke la he lo je jong si kim ji lipotang te mi sen pen kim si ajir pading lapen use mi nang po la pu kali lipotang te ki pi pen pi det abang si kim ji pi pot ma lipotang te penang ele tom karbiang long karbiarat lapen apart me pure the mune to tom kiduk ara tom do pi khangja la sila ka do ka we la haya poisa non ladak ne tom tarkong limjer lps ko 24 nong de pani constituency la bonerja hawar lo ne nang komri lo ladak nang kahumri ya theke la lo je ke damta post me la person se arju pon lo ladak teacher tombang support irregular mate wang ver vedetiti la person se arju ponik lo la si non le to madung doi lo la headmaster bang la si kopia thesi la bang so school ki wang iklong ver vedet ma la bang ke alang pensi non chini ponik po lang kado ko notice news 17 media tum hon tuning ridun kan tung la pon lo je lang hok ni tum hon la non media team tum bang kan al le je ko pi ko si somar phar jilo school pi ko che bang le je ma lo ko la ma jilo la si tum school ke than ni in hang lo kita me ni tum hon kam bang a ning pi thon ko ma si ni tum la sada bang I just nga yo kalau plus school di teacher takali aku headmaster kalau pengen aku BLO ta atpurang pithode kalau pengen non la vaccination athuta kalau ta cuti 22 tarik bang November 22 tarik juma sama aku non bang ta aku ri kuman ke vaccination elam nai first to sang ke pola maseng ke 1 tarik pen non 7 tarik 6 tarik ansini tum lata ke juma thulo amasila soda asona kam du thu ti te ma se jinda gala nili system nangli hin pen ki pudam kangtung ke labang lo boja je vaccination program on part of BLO bank ke teacher atom phan bank pp det sonte messenger po sinali pudam kangtung ma oh la bang nili la no la no dislang tum mara tum han ba kar jeng tum da CMM ke the ding me la tante nangli hin pen ke koma department atom phan sila pusona kam pipon mimi Nilihin ben matha damang ke la loje la no la NGO tum hala som ba belek department la jitu ya ke tumdo la sande do mari non kar ben lo ke chali agriculture hai tum do la hai tum phan le pekon sonde pu nilihin ben ba ke nili suning no la master tum phan ma ke master tum school somar kuma de basically bet so te nili ba ke school somar da nipon senima process kalang choroik lo kalang lo alang lihin pen nang ke than dun sitame ahok lo jongsi osomar phan apora teng pen than thek mum thek le potang te osomar bang ke isi mo aprang ke charlie dun nang ji mate ke le dun nang ji adim pen bang ke jongsi than pon pe le potang te alang tumang thek pon pe det po lasi alang lihin pen ka chuning ri alam bang ke la pu son helo je inu than bang le potang te school hema bang si alang le phan apor pvfc alang lido anaja kong pen nam to kobo niki designation Kumar Sharma headmaster Bordiga high school apnar yat schoolot ki okobida ase অসুবিধা তো গোটেইখিনি অসুবিধাৰ মাজতে চলি থকা হৈছে প্ৰথম কথা হ'ল আপোনাৰ এতিয়াতো এইবিলাক যে আপোনাৰ ৰিপেয়াৰিঙৰ আজি 2 বছৰ ধৰি কোনো ৰিপেয়াৰিঙৰ অৱস্থা নাই অফিচৰ দুৱাৰে নাই আজি কেইদিনৰ পৰা এনেকৈ চলি থকা হৈছে ৰিপেয়াৰিং কৰিবলৈ কোনো আহিবই নাই এইটো হ'ল ফাৰ্ষ্ট অসুবিধা দ্বিতীয় অসুবিধাটো হ'ল আপোনাৰ যিখিনি আমি শিক্ষকবিলাক ইয়াত খাটি আছোঁ এইখিনি এতিয়া যিটো টকাৰে আমি কাউন্সিলে দি থকা হৈছে সেই টকাৰে এতিয়া দিনত বহুত অসুবিধাৰ মাজত আহি থাকিবলগীয়া হৈছে কাৰণ স্কুলত আহিলে ল'ৰা ছোৱালীক মৰম লাগে স্কুলৰ পৰা ওলাই গ'লে নিজৰ ঘৰখনৰ মৰম লাগে ঘৰখনৰ ভাবিবলৈ আহিবলৈ মন নাযায় আৰু ইয়াত আহিলে ল'ৰা ছোৱালীৰ মৰম দেখিলে সেই টকাটোৱে যথেষ্ট যেন অনুভৱ হৈ যায় কিন্তু গ'লে নিজৰ পৰিয়াল এখন আছে তাৰ মাজত বহুত অসুবিধাত চলি থাকিবলগীয়া হৈছে আৰু ইয়াত কিমান এনৰোলমেণ্ট আছে আপোনাৰ এতিয়া আমাৰ টোটেল এনৰোলমেণ্ট 96 আছে বহুত ক্লাছেছ 9 and 10 এটা ক্লাছত যথেষ্ট এনৰোলমেণ্ট আছে আৰু ইয়াত এইখন অঞ্চলত একচুৱেলি হাইস্কুল এখনৰ বহুত প্ৰয়োজন আছে ইয়াত গতিকে এইখন হাইস্কুলতে যদি কিবা প্ৰকাৰে যদি কৰিব পৰা যদি যায় তেতিয়াহ'লে এখন ভাল হ'ব আৰু নহ'লে এই গতিত যদি চলি থকা হয়
এতিয়াৰ দিনত 5,000ত কোনো এখন মানুহে পৰিয়াল চলাব নোৱাৰে গতিকে 5,000 টকা যদি এতিয়া দিলে কৰি থাকিবলৈ আস্তে আস্তে কি হ'ব টিচাৰবিলাকৰ ইণ্টাৰেষ্ট নাইকিয়া হৈ যাব ইণ্টাৰেষ্ট নাইকিয়া হোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব ইয়াত থকা ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ ভৱিষ্যতটো বেয়া হ'ব গতিকে আমি আপোনালোকৰ যোগেদি এইটো অনুৰোধ কৰিব পাৰোঁ যে যিকোনো প্ৰকাৰে অন্ততঃ এটলিষ্ট চলিব পৰাকৈ আমাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলে যদি গোটেই ভেঞ্চাৰ স্কুলখিনি যদি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে বহুত বেছিও প্ৰয়োজন নাই চলিব পৰাকৈ দিলে এইখন অঞ্চলৰ কাৰণে বা গোটেই ভেঞ্চাৰ স্কুল যিমান আছে কাৰ্বি আংলং সেইসকল শিক্ষকসকলৰ কাৰণে বহুত ভাল হ'ব বুলি মই ভাবোঁ মান চলং লং মা কপি পি হান ন ante ok itu mah be ok ta do ha kopi ok lah broiler ya hodai ta nak biar mah hot pe na hot ha bhuti ke cholong len ta cholong le la ha hem si cho ante non long ve sang nang ron ver ko na hok lo kon an na sang na ron kan Lin thom lin pli comment tu pen lo na ron ne sang ha ahot pen ahotan bet ha la so chik lo ke sang nang ron re lang ha Bukajan pen Herald Hansia Akerapen Budesor Teron Lapen Borneo Japan Gentulson Terang News 7 Northeast